नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. नव्यान बांदिल्ल्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशांच्या हस्तुकी जाले उक्तावण. नव्या इमारतीत न्यायाधीशा सयत नागरी सेवा अधिकाऱ्यांक लेगीत मेळटले प्रशिक्षण. सरन्यायाधीश चंद्रचूड. दिल्लीत हवा आनी उदका प्रदूषणात हुपली गंभीर पातळी. भाजप आनी काँग्रेसीन आप सरकाराकडल्यान हे विशीं मागली जाप. महाराष्ट्रात जागे वाटपाचेर पक्षांमदीं उलोवण्यांक नेट. महायुती आनी महाविकास आघाडी मदीं जागे वाटपात जातलो कळाव. रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची केली तोखणाय. रशिया युक्रेन संघर्षाविशीं प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायिल्ल्या हुस्क्याचें तांणी केलें समर्थन. आनी भारत न्यूझीलंड मजगतीं पयल्या कस लावपी क्रिकेट माळेच्या चवथ्या दिसा भारतान 462 धांवड्यो काडल्यो. न्यूझीलंडाक जैता खातीर 107 धांवड्यांची आसा गरज. आता खबरो विस्तारान. नव्यान बांदिल्ल्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयाच्या इमारतीन न्यायाधीशांकूच न्हय तर नागरी सेवा अधिकारी आनी पुलीस अधिकाऱ्यांक लेगीत प्रशिक्षण मेळटले, जाका लागून गोंयांत आंतरराष्ट्रीय वेवसायीक लवादाचें केंद्र घडोवपाक मजत जातली अशें मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांणी उक्तायलें. मेरशीर 120 कोटी खर्च करून बांदिल्ल्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयाच्या नव्या इमारतीच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले. हे वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. I join my very senior colleague Justice Abhay Hok in making an earnest request to the Chief Minister that the erstwhile building can be put to gainful use by using it as an academy which will train not just judges but train civil service officers, train police officers, police and other people who render service within the state of Goa. We can possibly create Goa as the hub for international commercial arbitration. A number of Indian companies are now moving to the Dubai Financial System Center or to the Singapore International Arbitration Center. Why is it that our own companies are moving outside India? Because we have not created good spaces for them. And I do believe that Goa, with its global image, everybody in the world knows about Goa. Goa, with its global image, can truly become a global financial. पायाभूत साधन सुविधा उपलब्ध करतानाच न्यायपालिकेक फावो ते सहकार्य करपाक सरकार कटिबद्ध आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. आडकून पडिल्ले खटले बेगीन निकालात काडून गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिवपाक सत्र न्यायालयाचे नवे संकुल उपेगी थारतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. Of the judicial infrastructure with the inauguration of this complex, I am confident that it will contribute to the greater efficiency in our court and bolster the faith of the people of our legal system. It is our shared responsibility as the representative of the government and judiciary to ensure that the door of the justice remain open to all, that no one denied their rightful hearing and every citizen feels secure in the judiciary will protect their rights. On behalf of the Government of Goa, I assure you that we will continue to support the judiciary in every possible way. We recognize that the robust and efficient judicial system is the critical to maintain the rule of law and ensuring the overall development of our state. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 75व्या स्थापणूक दिसाच्या फाटभुंयेर सुप्रीम कोर्ट एडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन हांणी पयल्या आंतरराष्ट्रीय कायदो परिशदेचें आयोजन गोंयांत केलें. ह्या वेळार सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डॉ. जस्टीस डी.वाय. चंद्रचूड हांणी वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलयतना सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांणी सर्वोच्च न्यायालयाचे आतामेरेनचे निवाडे थळाव्या भाशांनी अणकारीत केल्या, जाका लागून सामान्य मनशाक ह्या निवाड्या विशीं म्हायती मेळपाक मजत जातली अशें सांगलें. Put together this conference because celebrating 75 years of the Supreme Court is not really something only for the judges. We have adopted many initiatives in the course of celebrating the 75 years of the Supreme Court. We began with
an inaugural last year, and now we have launched huge number of initiatives. As you know, we are on the anvil of constructing a new building for the Supreme Court of India, because I felt that we have received this building as a heritage from those who came here before us, and what do we leave behind for posterity? And the idea of the new building is to create 29 new courts. The bar is now expanded. As we see, Sister Sapna, you would see so many women lawyers here who are present. That reflects the changing demographics of our nation and our profession. दिल्लीत हवा आणि उदक प्रदूषण वाढला. वायू गुणवत्ता पातळी गंभीर श्रेणीत पावला. आनंद विहारातली वायू गुणवत्ता पातळी 400 वयर पावली. यमुना न्हय कालिंदी कुंजाच्या उदकाच्या प्रदूषणान वाढ जाल्या. इतले मजगती भाजपाचे राष्ट्रीय म्हणयारे शहजाद पूनावाला आणि दिल्ली आप सरकाराचेर टिका केल्या. आपण यमुना न्हय नितळ करपा खातीरचे सगळे पैसे जायरातींचेर खर्च केला अशें तांणी म्हळें. ये यमुना जी का पानी ये पॉइजन बन चुका है. 2025 तक मैं साफ कर दूंगा यमुना जी को, ये दावा अरविंद केजरीवाल ने किया था, आम आदमी पार्टी ने किया था. पहले 2020 का बोला था, अब 2025 का. और अब छठ पूजा से पहले अगर ये स्थिति है यमुना जी की, सोचिए अगर हमारे देश की और हमारे दिल्ली की महिलाएं यहां पर छठ पूजा पे आएंगी तो उनको कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा. ये यमुना नदी इसलिए पोल्यूटेड हुई है क्योंकि जो 6,500-7 हजार करोड़ रुपए दिए गए थे यमुना की सफाई के लिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उसको विज्ञापन पर लगा दिया, अपने ऊपर खर्च कर दिए सारे पैसे. आज मेरा केवल एक ही दावा है, एक ही चुनौती है कि अरविंद केजरीवाल, अभी यहाँ पे सारी देश की मीडिया खड़ी है, आ जाए अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी, सारे उनके नेतागण, गोपाल राय जी, और बताए कि 2025 में ये डुबकी लगाने लायक है या नहीं है. क्योंकि उन्होंने कहा था 25 में मैं डुबकी लगाऊंगा और नहीं लगा पाया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव नहीं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा. तो मुझे लगता है आज अरविंद केजरीवाल को अपनी बातों पर खरा उतरना चाहिए. भाजपा खासदार हर्ष मल्होत्रा आणि यमुना न्हयेच्या प्रदूषणासंदर्भात आम आदमी पार्टी सरकाराचेर टिका केली. तांणी आपाचेर 3,000 कोटी रुपयाच्या भ्रष्टाचाराचो आरोप केलो. जीरो ऑक्सीजन लेवल का मतलब हो गया यमुना जी मृत प्राय हैं. इसमें ह्यूमन बीइंग तो छोड़िए, जो यमुना जी के अंदर मछली या जल के जीव हैं उनके लिए भी ये घातक है, उनके लिए भी ये लीथल है. मतलब अगर वो ये वाला पानी उनके अंदर जाएगा तो उनको भी बीमारी होगी, वो भी मरने के कगार पे जाएंगे. और यमुना जी में जो 18 बड़े नाले और कुल मिलाकर के 32 छोटे बड़े नाले, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की थी, केजरीवाल सरकार के लिए इन्होंने 3,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से इनको मिले यमुना जी की स्वच्छता के लिए. जो बड़े नाले इसमें गिरते हैं, यमुना जी में आते हैं, उनके मुहाने पर बड़े ट्रीटमेंट प्लांट, सीटीपी प्लांट्स लगने चाहिए थे. वो 3,000 करोड़ रुपए भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े. तो आप सोचिए, इसके ऊपर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल साहब की सरकार ने एक पत्ता भी नहीं हिलाया है. और वो 3,000 करोड़ रुपए का हिसाब भी ये दे नहीं रहे हैं, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेच्यो तारखो जाहीर जाल्या उपरांत आता जागे वाटपाचेर महायुती आणि महाविकास आघाडी हांचे मदीं चर्चांचे सत्र चालू आसा. महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे तशेंच दोनूय उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार काल राती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची भेट घेवपा खातीर दिल्लीत पावले. महाविकास आघाडीचे वांगडी जागे वाटपा विशींची चर्चा निमाण्या पावण्यार सांगतात, पूण तांचे मदीं अजून जागे वाटपाचेर ओढाताण चालू आसा. इतले मजगती उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि पक्षाचे फुडारी संजय राऊत हांचे आड आक्रमक जायत काँग्रेस पक्ष महाराष्ट्र वेंचणुकेत जागे वाटपाक सक्षम जाले. हाका लागून महाविकास आघाडीक जागे वाटपाचेर निर्णय करपाक अजून वेळ लागपाची शक्यताय आसा. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर।
विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 3 आफ्रिकी देशांच्या भोंवडेर आसात। ह्या दौऱ्याच्या निमाण्या पावण्यार राष्ट्रपती मुर्मू हांणी मलावी हांगाच्या श्री राधाकृष्ण देवळाक भेट दिवन पुजा अर्चना केली। आयज ही 3 देशांची भोंवडी सोंपोवन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू स्वदेशात परततली। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आयज राजस्थानाच्या एका दिसाच्या दौऱ्यार आसात। ह्या भेटेवेळार ते सीकर हांगा सौबासरिया ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटाच्या रुप्या महोत्सवात वांटेकार जाले। हे वेळार मुखेल सोयरे म्हूण तांचे उलोवप जाले। आज हालात बहुत बेहतर हैं। तब के हालात का वर्णन नहीं करना चाहता, पर आज के हालात हैं कि कानून के सामने सबकी समानता है। पैट्रोनेज इज नो लॉन्गर अ पासवर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट और अ जॉब। देयर इज रूल ऑफ मेरिटोक्रेसी। प्रिविलेज पेडिग्री हैज यील्डेड टू मेरिट। और आज का जो शासन है वो पारदर्शिता का है, उत्तरदायित्व का है। इसमें भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। मुरगांव नगरपालिकेचे आदले अध्यक्ष नंदादीप राऊत हांणी आपल्या समर्थकांसयत आयज काँग्रेस पक्षात प्रवेश केलो। हे वेळार गोय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार आणि हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले। खबराकारांकडेन उलयतना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी लोकांमदी काँग्रेस पक्षा प्रती वाडटे समर्थन हे फुडल्या काळात काँग्रेस पक्षाक सत्तेर येवपाक मजत करतले अशें सांगले। AICC इंचार्ज सेक्रेटरी इंचार्ज डॉक्टर अंजलि निंबाळकर इनके मौजूदगी में वास्को के एक्स चेयरपर्सन जो काउंसिलर रह चुके हैं नंददीप राउत, इन्होंने आज बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं बड़े जोश के साथ कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया है। और मुझे यकीन है कि आज पूरे गोवा में जो लोगों का जो जोश है कांग्रेस पार्टी के विचारों पे, जो हमारे लीडर श्री राहुल गांधी जी ने जो भारत यात्रा की, और आज हमारे लीडर राहुल गांधी जी जो आज हर छोटे बड़े व्यक्ति के लिए जो लड़ रहे हैं, उनकी जो आवाज है, मुझे लगता है कि पूरी गोवा की जनता में एक जोश आया है। और मुझे यकीन है कि 2027 में वास्को की जो सीट है वो कांग्रेस पक्ष बहुमत से जीतेगी। काँग्रेसीन प्रवेश घेवपी आदले मुरगांव नगरपालिकेचे अध्यक्ष नंदादीप राऊत हांणी आपल्या समर्थकांनी फाटबळ दिल्ल्यान आपूण काँग्रेस पक्षात प्रवेश करून लोकां खातीर वावुरपाचें कार्य करतलो अशें सांगले। सिंपल है, जो अभी गोवा में इश्यूज आ रहा है, लैंड ग्रैबिंग है, वो बहुत इश्यूज है, बोल नहीं सकता कि उस पे सीरियल नंबर बहुत है। इसके लिए लोगों ने मेरे को फोर्स किया, मतलब एक किया कि तुम यही फ्यूचर है, आगे पॉलिटिक्स में कुछ है तो कुछ बनना है, तो लोगों के लिए काम करना है, तो ये पार्टी कुछ है। अभी आने वाले पीरियड्स में गोवा में 100% सरकार बनेगी और वास्को का, दाबोली का और मुरमुगांव तालुका सीट 100% कांग्रेस के हाथ में आएगा। सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड हांणी आयज राजभवनात जाल्ल्या कार्यावळीत राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांचे ट्रेडिशनल ट्रीज ऑफ भारत ह्या पुस्तकाचे अनावरण केले। हे वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांचे हे 244वें पुस्तक, जातूंत भारतांतल्या पारंपारीक झाडां विशीं सखोल म्हायती उपलब्ध आसा। ह्या वेळार उलयतना सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड हांणी हे पुस्तक ऑनलायन पद्दतीन उपलब्ध करून थळाव्या भारतीय भाशांनी अणकारीत जावचे अशी इत्सा उक्तायली। I would only request one, I would make one suggestion very respectfully, which is that we can really put out the book online now and have the book published in all Indian languages. As the Honorable Governor said, it's been part of our mission in the Supreme Court to translate all the judgments of the Supreme Court into Indian languages. In fact, 37,000 judgments of the Supreme Court have already been translated into Hindi, right from independence until today. We're translating judgments into every Indian language. I'm sure we'll also be having more judgments translated into Konkani, in Marathi, in Telugu, in Malayalam, in Tamil. Because that's the way our people will understand the work which we do. And I think by putting the book online and translating it into different Indian languages, we'll really carry the message of this traditional learning
to all our communities across India. हे वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी भारताच्या पारंपारीक दायजाचें म्हत्व सांगपी ह्या पुस्तका वरवीं लोकां मदीं जागृताय घडोवन हाडपाचें काम राज्यपाल PS श्रीधरन करता अशें म्हणत तांची तोखणाय केली. I extend my heartfelt congratulations to Honorable Governor for the success of his endeavor that symbols of the deep-rooted connection between our ancient tradition, our natural environment, a connection that has shaped a very soul of our Bharat. I am very happy and honored to witness the success of Honorable Governor's research journey that has culminated in this literally the piece of the art narrates the tale of our great nation. The release of the traditional trees of Bharat comes as a continuation of the Honorable Governor's inspiring work follows the heritage trees of Goa and which was published just few months ago. I would like to sincerely congratulate Honorable Governor for his efforts towards creating the awareness about our natural heritage and our bringing for the profound wisdom that our ancestors cherished and practiced. सरन्यायाधीश चंद्रचूड हांणी फुडाकार घेवन सर्वोच्च न्यायालयान आतां मेरेनचे निवाडे थळाव्या भाशांनी अणकार करून लोकांच्या सोयीचे केला अशें ह्या पुस्तकाचे बरोवपी राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी सांगले. Now India is considered as the most vibrant democracy in the world. I am remembering one thing. Immediately after our constitution came into existence, the world famous constitutional expert Ivor Jennings, he visited Madras University and made a speech there. In that I am not going to the details. Too long, too rigid. He criticized not only the contents in the book, but the Constituent Assembly members also indirectly. He made some unnecessary comments according to me. But you see, our constitution stood as test of time after 70 years or 73, 74 years after that. But Ivor Jennings prepared the constitution for Ceylon, Nepal. रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची तोखणाय करत युक्रेन रशिया संघर्षाविशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें निरीक्षण खूब म्हत्वाचें आशिल्लें अशें सांगलें. हो संघर्ष शांतिकायेन सुटावो जावचो अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायिल्लें आनी तांचो हो हुस्को योग्य आसा अशें रशियाचे राष्ट्रपती पुतीन हांणी सांगलें. आनी खबरापत्रांत घेवया आनीक एक ल्हानसोच विसव. संयोग यात्रा ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल. OTT पर है किसकी धूम. थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन. 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खातीर मिडिया प्रतिनिधींच्या नोंदणीक आयज सावन सुरवात जाली. 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती गोंयांत 55व्या इफ्फीचे आयोजन जातले. ह्या चित्रपट महोत्सवात माध्यम प्रतिनिधी म्हूण नोंदणी करपा खातीर 1 जानेवारी 2024 मेरेन 21 वर्सां पुराय करप गरजेचें आसा आनी मुद्रीत, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल वा ऑनलायन माध्यम संस्थे बरोबर संबंदीत वार्ताहर, छायाचित्रकार, कॅमेरा पर्सन वा डिजिटल कंटेंट क्रिएटर आसप गरजेचें आसा. ही नोंदणी प्रक्रिया my.ifegoa.org ह्या संकेतथळाचेर ऑनलायन पद्दतीन उपलब्ध आसा.
27व्या अखिल भारतीय वन खात्याच्या खेळा मेळाव्यात गोय वन खात्याचे अधिकारी गौरीश गावकर हाका वेटलिफ्टिंगात दादल्यांच्या 89 ते 96 किलो वजन गटात भांगरा पदक मेळ्ळे। 16 ते 20 ऑक्टोबर मजगती रायपूर छत्तीसगड हांगा चालू आशिल्ल्या ह्या मेळाव्यात गोयच्या 33 जाणांनी क्रिकेट, टेनिस, बॅडमिंटन, चेस, फुटबॉल या सर्तींनी वांटो घेतलो। खूप वर्ष झाली 2014 सुद्धा हांवें जर्नी स्टार्ट केलेली जाली। 2014 गोव्यान जाल्लो ऑल इंडिया फॉरेस्ट मीट तेन्ना म्हाका फर्स्ट सिल्वर मेडल मेळ्ळेलें। थंयसून ते आयज पर्यंत 10 वर्सां जाली कंटिन्युअस मेडल हाडले हांवें। सो तितून 5 म्हाजी ब्रॉन्झ मेडलां, 2 सिल्वर मेडल आनी हे फर्स्ट म्हाजे गोल्ड मेडल आयज म्हाका मेळ्ळेलें आसा। स्ट्रगल केलां हें म्हाका मेळपा खातीर आनी आयज ते सक्सेस जालें म्हजें वीश आसलें। हार्डवर्क ते सांगपाक जायना कितले केले ते, पण असो म्हाका टायम काडून ड्युटी करून आनी स्ट्रगल करून टायम काडून हांवें प्रॅक्टीस केल्ली आसा। केंद्रीय खेळा मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी गुरु गोविंद सिंग इंद्रप्रस्थ विद्यापीठाच्या 19व्या वर्सुकी खेळा सुवाळ्याचे उक्तावण केले। या सुवाळ्यात 70 महाविद्यालयातल्या 11,000 परस चड विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतलो। 20 परस चड वेगवेगळ्या खेळा सर्तींचे हातूंत आयोजन जाता। या वेळार उलयतना केंद्रीय खेळा मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी केंद्र सरकारान तरणाट्यां खातीर वेगवेगळ्यो रोजगाराच्यो संधी उपलब्ध केल्यात, तांचो लाव घेवचो अशें आवाहन केलें। माय भारत प्लेटफॉर्म पर जाना है। दूसरा, एक माई सेल्फ इज एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ऑल्सो। आप सब युवा हैं, कल आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी को एनकेज करना है तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल एक भारत सरकार की ओर से बनाया गया है। मेरा सभी से आग्रह है कि एक बार नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर जाके नजर लगा दीजिए। उसमें आपके लिए मोदी जी ने कैसी अपॉर्चुनिटी वहां फ्लोट करी है आपको पता चलेगा। पॅरिस ऑलिंपिक सर्तीत कांस्य पदक मेळोवपी खेळगडो अमन सेहरावत हांणी ह्या वेळार उलयतना खर कश्टाक पर्याय ना आनी खर कश्ट केल्यारूच यश मेळटा अशें थंय हाजीर आशिल्ल्या तरणाट्यांक सांगलें। पाने के लिए क्योंकि मैं 10 साल का था जब मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे और मेरा टारगेट था बस ओलंपिक में मेडल लेके आना है। तो उस टाइम पे 2 सिचुएशन थी, मैं घर पर भी जा सकता था, भाई पैसे की भी दिक्कत थी और स्टेडियम जो मेरा सेंटर है उसमें मेहनत भी है। तो फिर मैं बस मेरा तो यही टारगेट, पिताजी कह गए थे भाई ओलंपिक में मेडल लेके आना है। मैं तो अपनी मेहनत पर ध्यान रखता था, बस अपने कमरे रूम में एक ओलंपिक का पोस्टर चेप दिया मेडल का, बस सुबह शाम उसी को देखता था और मेहनत करता था। भारत आणि न्यूझीलंड हांचे मदीं पहिल्या कस लावपी क्रिकेट खेळामाळेच्या 4थ्या दिसा भारतान 462 धांवड्यो करून न्यूझीलंडा मुखार जैता खातीर 107 धांवड्यांची मोख दवरल्या। 4थ्या दिसाच्या सुरवातेक पावसाक लागून हो खेळ कांय काळ थांबयल्लो। 3ऱ्या दिसा जाल्ल्या खेळात न्यूझीलंडाच्या पंगडान 402 धांवड्यो करून भारताच्या पंगडाक व्हड आव्हान दिल्लें। भारत सध्या संवसारीक कस लावपी वस्तादपण वळेरेंत पयल्या स्थानाचेर आसा, जाल्यार न्यूझीलंड 6व्या स्थानाचेर आसा। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31°C आणि उण्यांत उणें तापमान 24.6° इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। नव्यान बांदिल्ल्या जिल्लो आणि सत्र न्यायालयाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशांच्या हस्तुकी जाले उक्तावण। नव्या इमारतीत न्यायाधीशा सयत नागरी सेवा अधिकाऱ्यांक लेगीत मेळटले प्रशिक्षण, सरन्यायाधीश चंद्रचूड। दिल्लीत हवा आणि उदका प्रदूषणान हुपली गंभीर पातळी, भाजप आणि काँग्रेसीन आप सरकाराकडल्यान हे विशीं मागली जाप। महाराष्ट्रात जागे वाटपाचेर पक्षांमदीं उलोवण्यांक नेट, महायुती आणि महाविकास आघाडी मदीं जागे वाटपात जातलो कळाव। रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची केली तोखणाय। रशिया युक्रेन संघर्षाविशीं प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायल्ल्या हुस्क्याचे तांणी केले समर्थन।
आणि भारत न्यूझीलंडा मजगती पहिल्या कस लावपी क्रिकेट माळेच्या चौथ्या दिसा भारतान 462 धावण्यो काढल्यो. न्यूझीलंडाक जैता खातीर 107 धावण्यांची आसा गरज. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 195, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. तो मेरेन नमस्कार.